ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لحاویر دور جیهانه، ایوار باش همو تماشاوانین چارپل مدیا. هون بخیر هاتن برنامه ما دنگ دیاسپورا. تماشاوانین هجاب برنامه ما ایشب لسر ججن و پیروزباهین کردستانیان ین دیروکیه. بله میوان برنامه ما ایشب جی اسروان اولا زردشتی برز انداز هوایزیه. برز انداز هوایزی اسروان اولا زردشتیه و روبره پارزگاه اولا زردشتیین سویدیه. زانینه که ویا کور لگل علم زردشتیه روژن ججنان که ام پیروز دکن ما پیروز دکر آنجی دمکه دهات پیروز کرن هیا. مخواست ایرو به جناب ویره لسر روژن پیروزباهیان که گلک جوان پیروزباهیان وان ججنان اصابتی سر ساله دکه ام لسر دیروکا وی و واتایا وی وان ججنان به برز انداز را صحبت بکن بوره پارو بکن. برز انداز هوایزی بخیر هاتی. گلک سپاس روزا خان، سپاس بجبو برنامه وش بو کنالی و سپاس کما که اگر دنگیتا چیتا دنگیتا چو دنگی من هدیته کما هره کما بلند کن که اگر تکنیکره ما کار بلند که باشته به بله سپاس بله برز انداز هوایزی از هیویدارم پاشنویت راست بجم هوایزی نواره هره درسته هره بله پرانی ام دبیجن دگلک هفپیوین آدم دبیجن خو بده ناسین و جاری از هنه که تبدیم ناسین تجی لسر زیده بکه هگر کمیکی بودم گلک چا هره که کندست تو باشور کردستانه تخواندنا بلند هم لکردستانه و هم جی لأوروپا کریه تو اکادمیسیانه و بسالانه تو لسویده دیجی هر وها تو اسروان اولا زردشتیه وقت زانین زردشتی بون هل بجارتنه امشخوا اشته بپرسن که تچما و کن گیب علمه اولا زردشتی هل بجارتیه لیم دخوازن هنه کی تیجی خواه بدن آسکرن هگر کمکیم گوته ببله بله نه پیناسه من گلک باش بو خازم تشتاق بیجم لسر پرزگاه اول زردشتی لسویده ام زردشتی بونه من سال 74 بوم زردشتی لإيراني يعني إيرو 50 سال از زردشتی ما کردم و خباتي منش بود زردشتی بردوام بویا خوندنی من اکا دیروک زردشتی الاولی زردشتی فلسفه زردشتی پیوندکی گلک يعني انترسکی گلک مزن مش بوی هبوا ام همو سرطا دا وکی کرد ام ابي بافو قال ما قوتينا ام زردشتينا وزردشتي اولي كردانا وزردشتي دينا كردانا افرس اف حزق دائما كالايراني بوين حفتا وشور كاز جارك دي بيوستي خو ديني كفني كردان ديني كفني خو نوكم وهر وها باشان لسويت ام سال 2011 تاني مان بفرمي اول زردشتی کردستانی پرزگاه جبوی بکن و ببیت اکل دینی رسمی دولت سوید یعنی ایرو اکل دینی رسمی دولت سوید دولتی او دین زردشتیه میا که امی کردستانی لیره لسوید چه کرد و سامفوندی وی هیا و وکو اولکی تمام لسوید و لإکیتی اوروپی دا جگای خوی هیا باشان 2015 لباشور کردستانیش ریگه چیک بو که قانون چه بو که ام کاری هندک حوال هندک انسان زردشتی کارین جاره که دی دین خو اول خو چالاک بکن و ایرو گروپا کی باش لکرد باشور کردستانی شیعه که وقت زردشتی دجین و جشتا کی دیش گلک بالکش خوشه ام ل 2023 دا تانی من دو اسروانی زردشتیش بو روجاوای کردستانیش چکین ایره دو اسروان روجاوای کردستانی هنه و هر دو کی جوان پیرکن جنن اویز جی خوشحالی میا
بله gelek spas برێز ئەنداز ئەم وها بپرسن تو دکارێ هەنێکی بە کورتی قالا ئۆلا زەردەشتی بکە زەردەشت کیە لە کودایک بووە ئەتنیک یا ji kîja milletî ye zerdiştî çi ye çawa dest pê kiriye hinekî dikaribe ji me re behs bike em guhdar بله ام از هندکی کورتی باس دکم belê هندک خال هنه em ê bersive werin ser belê اره بنگهینه ji بۆ زەردەشتی ئەوان gelek başa insan tê bigat çawaye çunke gelek kitêb û li Wîkîpîdya û li Google û çişt ew zanîne li ser zerdestî nene zêtir hindek dîroke bas dikin xwedê zerdeşt wekî kesekî dîrokî ye keseke bûye li milletê Ariye li Rojavayê Îranê kevin da Rojavayê Îranê kevin yani Kurdistan da hatîte li dayikbûnê cê zêdê wî nêzik Mehabad û nêzik Urmiye û yani dikevête ji şwêneke beynê Mehabad û beynê wan nêzik golê Urmiye deryaçek hene bi navê Urmiye nêzik wî ye ev cêyî ke zerdeşt li wê li dayîk bûye îro li Îran dibêjne wî Textê Suleyman cêyekî tûrîstî ye yani xelek ta îroj herin taybet rojê Newroz xelkekî gelek zor herête Textê Suleyman li Îran eger li Google binivîsin Textê Suleyman yani gelek wêne û tiştê wî heye ew zadegahê zerdeşt e cê li dayîkbûnê zerdeştê ye Textê Suleyman Fatîkanê Muhan bûye Fatîkanê Kurdan bûye heta hatine İslamê moxê mezinê me medreseyê oliyê me tiştê dîniyê me hemû li wê bûye ew bajêre kevin gotîne wî tekiş îro dibêjne wî cêyek bajêrek nêzik wî heye dibêjin Tekab ya Tekaw Tekawê de îro bajêrekî Kurdî ye Kurdê wî beşê here zoriyan yarsanin hendekî ji Kurd hene ke Kurdê Sunne ne belam heşta ew bajêr û ew ol û ew navçeyê ke li dîrokî Sasanî de li dîrokî Yûnanî de ji bo min nûsraye û li Muhan li kitêbê zerdeştî de nûsiyane zerdeşt li vêrê li dayîk bûye ev cêye îroj cêyeke Kurdistanê ye û Kurd li wê dijîn ev cêye elbette li serdemî mana de û li serdemî mad de û li serdemî İskender de û li serdemî Eşkanî de li serdemî Hexametşî de li serdemî Sasanî de hemû cêyekî gelek pîrozê welatê me bûye ev bareyî zerdeştê we elbette zerdeşt xwe pizîşk bûye doktor bûye yani mûx bûye êkil muhan bûye ke dibêjin zerdeşt çi ye dibêjin zerdeşt feylesûf e doktor e şaîr e pêxember e her çar sifet li wî de kom bûytewe belê belê fermo zerdeşt basê çî elbette zerdeşt li welatê me peyda bûye li welatê Kurdan paşan li welatê xwe cê wî yani xelk be wî gelek baş nebûyên hicret kirdiye û legel çend hevalekî xwe nêzik 30 nefer bûyne ke hicret dikat cêyekî dî û lew cêyê dî olê xwe bilav dikatin û heta umrê 72 salî demênêtewe paşan li ser destê toraniyan ke hêrij dikine ser ew menteqeya li temenê 72 salî de deyikujin boya zerdeşt kesekî durist e yani însaneke hebûye însanekî imagination niye xeyalê me niye û em navê wî dizanîn navê babê wî dizanîn navê jinê wî dizanîn zarokê wî dizanîn ev tiştane ev zanyaryane hemûî maye ne tiştekî ku hatî pêdekirîn ya jî xeyal bûye tiştekî ku hebûye kesayetiyekî dîrokî durist e belê kakandaz hemû cejin ji baweriyê olê tên û
دوور دبن بەشێک ji çanda civakan miletan û welatan ji xwe mijara me em ê herin cejna cejin jî ji olê tên beriyam derbasî mijara xwe bibin pirsek din dixwazim bipirsim zerdeştîbûn li nav felsefa Helenîzmê cihekî taybet digire wek Platon Aristo dibin tesîra felsefa zerdeştî de dimînin demên dawiyê Michelangelo û Nietzsche jî nezî dîtinê zerdeşt didîtin yani xwenezî dîtinê zerdeşt didîtin bingeha felsefa zerdeştî çi ye ئەرێ ئەف دەبێ ئەم بزانین زەردەشت مەدرسەک چێ دەکا پاشان ئەس کەمێکی باسی فەیلسوفی یۆنانی دەکەم پاشان کەمێکی باسی تشتێ مهمی فکرێ زەردەشت دەکەین ئەو فکرێک کە بەمەیدایە لە دیرۆکێ مەدا دبێژن زەردەشت مەدرسەک چێ دەکا ئەف مەدرسە دبێژنەوی مەدرسەی مەزدا یەسنی و مەزدا یعنی زانا يعني زانين علم معرفات حكمات ويسني يعني عاشق حكمته عاشق معرفات اف مدرسة باشان هدي لمادرا تشيتا ميديا ليديا رام مادو ليديا جم هف بوينة ولا ليديا راب يونان دچه وام اگر ببینین مجنوسكي روماني هي بليني دبيجي اوی که تاریخ زردشتین باسی زردشت دکات دبیجه یکم مدرسه فلسفه زردشت چه دکا مدرسه حکمتی زردشتیه که پاشان دیتا ناو یونانو دیتا ناو روما لکسانی وکی فلسفه یونانی دا چشتکه پیدلن بری ارسطویه مدرسه بری ارسطویه اف مدرسه فلسفه کچه دبی بری ارسطو وکی ديمقراطيسمان هي وکی پیتاگورسمان هي اوانا صد لصد خو بزردشتی لقلم ددن اوانا بخود بیجین زردشت ما مستیمه و اف مدرسه زردشت لسر دستی وان لگریکلاند هیس پیدا دکاو پاشان پلاتون پیدا دبی افلاطون يعني سقراطيس پیدا دبی افلاطون پیدا دبی اوانا خو همو بشاگرد زردشت دزانن يعني خو همو با قطابی زردشت دزانن زردشت دی با لشوینک دا باسی دلی جیان لجیان دا جنگک هیا شرک هیا جبینی چاک و خرا اف شرب هفداد دین لانجام اف شرده همیشه تشتی نو پیدا دبی و اوه پاشان افلاطون باسی دکا سقراط باسی دکا لسر او اساسه تشتك پیدا دبی پیدا بیجن مورال فلسفی فلسفه مورال باشان زردشت بفلسفه مورال کافی نابی دشته قناغه کی دی دچیتا فلسفه ایتیک يعني مورال كما تنية تيوريا يعني تيوريا بيجي درو خرابة كاري خراب مكة اف تيوريا قسية دنقة زردشت بيجي نادا بيهيشيتا قتنيتا كرداريتا يعني أبي تدبيجي مورال دبي ببتا إيتيك دبي ببتا كار كردار فعل أو جماع دتانين أو دما دبيتا بشكل زردشتيات أبيش جمع زردشت دي دلي خدايك هي يك خدا هي نابي بي آهورا مزدايا يعني حكمتي مزنة أف خدايا نورا أف خدايا شدكا اف خدای دی سیستمک چه دکا یعنی خدا نه یا انسان چه که عرض چه که آف چه که آف نه خدا دی سیستمک چه دکا قانونک دادنه اف قانونه کی یونیورسال قانونه کی گردونیه اف قانونه ام دی بیجینه و قانون آشا سیستم آشا جبر و بدید زردشت ام همه لناو او سیستم دابونه ما هیا جیان مردنه ما لناو یک سیستم دایا ام لويدا پیدا دبین و ناش مینین ام لهننا اف سیستم آشا دا سیستم آشا يعني سیستم باشان لسر اساس فکر سیستم باش دي فلسفه يوناني لا افلاطون كتاب لا ريبوبليكا دنفيسي يعني دولتك باش حكمك باش اف حكمي باشا همو دچيت سر سیستم آشا كزردشت باسيوي دكا پاشان زردشت بیجه اف سیستمه چوایا دلی خدا دو چشت خلق دکال پیشان دا
ایک روناهیه ایک تاریکیه یا ام دبیجین ایک سپانتماینویا ان ایک انگراماینویا يعني عقل باش وعقل خراب فكري باش وفكري خراب بوزيتيف ونيجاتيف زائد وناقص افهموا دو يعني دواليزمك كذا كاد بيجي لهمو جيكتا دو هسنه دو شتنا لناو انسان دا لعاسمان دا لكون دا افدو هذا بهف ناقول جن دش بهفن تم الجنگ دانا بهفرا لانجام جنگي افدو هذا تشتنو تم پیدا دبه و پاشان او دبینین هیگل دبات اف فکر دو هنا دبيت الديالكتي هيجلي يعني هيجل المانكان اف تشتا دبان كدو قوتها نبردج بيك ديالكتيزم لويوا پیدا دبه زادش تشتكي ديشي هي دبيجي قالك جرينجش بوما اف دبيجي اك انسان كولانيا انسان كولانيا انسان آزاده تم همو مروفك صد لصد آزاده تدكاري تشتي تشاك عن تشتي خراب آزادي خو هل بجيري بكي اجبروا اف آزادية يعني قدرنية يعني تشتكنية لأولي مدابني بجي لنيفت شباني تن نسرايا ولو دبي ما دام إنسان آزاده وكيف خوتش دكات كواتا خدا دتواني باش روجي يعني روجي قيامته حسابه كتاب لقلبي بكا لتتشما واكر تشما ولو نكر ولسر او اساسا دواليزمي بهشت و جهنم یا بهشت و دوزخ پیدا دبه خدا شیطان پیدا دبه چاک خراب پیدا دبه عقاب و ثواب هم دبیجیم پاد آفره و پاداش پیدا دبه اف همو تشتی دوا همو لانجام اف فکری زردشتی دا چو دبه زردشت دلی انسان ارکیوی کاریوی دروس کردنی بهشتکه لسر روی زمین يعني كاري ما بعاسمان قديا هم دزانين اك خدا هي اف خدايا كون چه كرديا بلام از وك مروف من وك مروف كاري من لسر روي زمينيا لسر عرديا خدا اركك بمن دايا دبيجي تا دبي بهشتك چه لسر روي زمين دبي چالاك بي دبي كاري باش اف بهشت چوات چه دكين حتى بهشتك چه بكين دبي عقل ما بشغله دبي فكري مذهبي باشا اف فكري ما تشد بيجي فكري ما دبي بكاري بيجي اف باشا اف خرابه اي باش بكين اي خراب نكين هدي ام لسر عدي دتانين بهشتك تشيكين كجبو همو انسانك خوشه واللي روا هيومانيزمي زردشتي دس بيدك زردشتي دينك جبو همو انسانك جبو همو تاكك يعني همو انسانك حقيوية جانك خوش وي هبي لسر روي زمين وجبروا ام دبي هم چالاك بين وهم معرفة مبالا بي حتى بكارين اف بهشتا چه بكين بله كنا مازدا از بارم گلک جارا وقتی که تی گوتن عربا اتومبیل مازدا تی بیرامرو گلو اهورا مازدا گرتنه اره یابان ناو مزداک بکار هینایا بله لسر عربای وی دانایا از حز دکم تشتکی دیش بیجم جبال کشش بو زردشتی دینه که تشتکی وی هیا دبیجن فرش کرتا ایرو دبیجن فرش کردن يعني تشت فرش بیتن جبرو اول زردشتی اول کنیا خوب دیرو که بست بیتوا اول زردشتی اول که همیشه تم دبی بر پیش هری اول کردی داویشک هنه ام دبیجین فرهنگ ایرو شی فرهنگ هم جبو کلتور بکاردینین هم جبو دکشنری یا قاموس یا لکسیکون بکاردینین و فرهنگ هیزکی زردشتیه لکتب آوستای پیروز ده هیا یعنی هنگاونان جبو پیش هم برو پیش چونه و تشتکی مزنی میا که ام دبیت تموتم جیما جبو برو پیش وی تشتکی دیش هنه مسئله کی دی مسئله جنو میر لزردشتیت دا نامینه چونکه زردشت باسی انسانی چاک و انسانی خراب دکه یعنی مسئله جنی باشو مجنی خراب نیه انسانی باشو انسانی چاکه جبر و اف پروبلیمی جندره
ئۆلێ زەردەشتی تا جێوی تنە ئەم تێناگەهین چەوە چما ئەو وەلۆ دەبی يعني مير سردست وجن بندست ياجي جن ياجي مير يا ماسك فمين سواتنا مروفي باش مروفي خراب مرۆڤێ باش هەنە و مرۆڤێ خراپ هەنە هەرکێ کارێ مرۆڤی باش خەباتەش بۆ دروستکردنی ژیانێکی باش ji بۆ هەموو ئینسانێک لەسەر ڕووی زەمینێ كان دي زردشتي تكدين بالام دكشين مثلا رنگا نها دمانو دما تازیه چه دبن مری چه دبن مرن چه دبه رش لخدکن از باورم رنگی رش د زردشتی د هما تونه يعني رنگین وکری رنگین خوازای پیروزن و تیم بکارانین مرل دیرو که نره ججنان د جلمه همو رنگارنگن رنگی خوازای نه چیچکن گلن بیبونن او جکته ئەف تیشە خۆی هەیە ئێک جەژن ئەم دەبێژین جەژن تشتێکی شادی بەخشە یعنی ئینسان دڵێوی خۆش دەبی و ئینسان کە دڵێوی خۆش بوو پرۆدوکتیوی زیێتر دەبی چالاکتر دەبێت کارێ باشتر دەکا ji ber wa ئۆ لێ زەردەشتیدا جەژن گەلەکە یعنی هەر هەیڤەک جژنێکی مە هەنە هەندێک جژنی مە هەنە جژنی مەزنن بەڵام جژنی گچکەش هەنە پاشان ئەف فکرەی کە ئینسان خەبات دەکات تا بەهەشتێک لەسەر ڕووی زەمین چێ بکە ئەف چشتی دی بەمە دەبدا یەک دڵێ مە گەلک خۆش دەبی کە ئینسانێکی نو زێدە دەبی دایک دەبی ئەف یعنی ژمارەی مە ئەوانەی خەبات دەکەین کە دنیا خۆش بکەین زێدە بووە ji ber we cem ev rojê li dayikbûnê gelek pîroz e çunke ev rojê hatinê mirovekî nû e ev mirove be me em havrîkarî hev dekein ta dinyayekî xweş çê bikên û ke mirovek demirê em şîn dekein ji ber we hevalekî me ke be me kadirekî baş e ke be me kar deka ta dinyayekî xweş çê bika çûl destê me ji ber we xweşî û nexweşî herdûkî wî yani bûyte dabûnerîtekî gelek qûlî heye li olê û fikrê dînê Kurdî de û rengê wî ji rengê şadî û rengê naşadî rengê çak û rengê xirab deçête dualîzmê zerdeştiyê we yani ronahî hemîşe simbolê xuda ye تاریکی هەمیشە سمبۆلی تشتێ خراپە سمبۆلی ئەهریمەن هەیە ji ber we ke êk demrê em bi karekî ehrîmenî debînîn karekî xirab rûydaye اهریمان یعنی خراب نوا اهریمان îro dibêjin yani îslam û wan dibêjin şeytan bes ji bo me ehrîman yani xirab ehrîman xirab e û xuda baş e ronahî baş e tarîkî xirab e ji ber we ev rengê ronahî û rengê tarîkî çûyte fikrê me cejnê me û şorê me û şînê me li ser ev du reng çêbûyne بله کاکان دازم پرسا داویجی لسر مجارا زردشتی بکم و ورن ججنان اجبر کو ججنه مگالکن از خوازم دهنکی برفرهی سر بسکنه وان 15-20 ساله داویه زردشتی بون و زردشتی گلک اکتوال بویه یک جه سدم چی گلو او یک یاد دیا هر وها ججن و پیروزباهین جدیروکا کردی جی نوها پر اکتوال بونه وک نمونه شوایل دا ای سال د نوال یا 21 دسامبر ده yani hatta bu partiyen siyasi parti Bakure Kurdistan jî peyamê pîrozbahiyê şandij bo weşandij bo şevayel da me werin ser wê jî aniha di beşa cejnan de tu dibêjî dîtin û felsefa zerdeştî wê ji nûva geş bibe bi şûn divegere di nav civata Kurd e çawa ye erê bêguman dibê bizanîn em dînê zerdeştî hindek tiştê yani dînê zerdeştî dînekî gele human e yani li zerdeştî de kafir tune kufr tune kuştin tune cihad tune gelek ev tiştaneyê hene yani ke fundamentalizmî dînî îro lew serdeme de bihêz bûye û basî deka zerdeştî 100% biexsî wî ye pêçewanî wî ye zerdeştiyê dînekî liberal e dînek nabêje hemû însanek dibê zerdeştî bîtin belam dîneke dibêje gelek baş e ke hemû ke însan baş bîtin însan xirab nebîtin yani mesîcî zerdeştî mesîcê dike legel ev serdeme de
لەگەڵ سەردەمی مۆدرنی ئیرۆدا کە مرۆڤ تێیدا دەژی گەلک گونجایە. ji ber we em ke 2011 carekî dî Perizgeha Zerdeshtî li Swêdê dana û çîbû em kemek hendek çalakewan bûn ke çalakî li 2011 we heta îro 22 sal e waniye wedeka ne 12 sal 12 sal ev çalakî 12 sal e îro xweşbextane em hendek eserê wî dibînîn, hendek tesîrê wî li ser ol û li ser komelgayê kurdewarî dibînîn û ne her li komelgayê kurdewarî de dibê bizanî ema li nav yani hatinê zerdeştî Kurdî bûye hêzek ji bo zerdeştî Îran û ji bo zerdeştî Hind û yani hemû civakê zerdeştî hemû çalak bûye îro. Çalakiyekî mezintir peyda bûye. We wek gotin yani zerdeştîş dîneke li Kurdistan peyda bûye. Fikrê hizrê mirovî Kurd têda aşkar e we êsta basî cejnekan dikin dibînîn fikrê zerdeştî çawa bûye. Zanistek hene dibêjin zanistê hizrê dîrokê hizr. Yani em ke dîrokê hizr dixwînin ew cematiyê digin mirovî Kurd çend karîgerî hizrê zerdeştî li ser wî çendê bûye. Yani li ser dabûneriyetê me em çawa jin dihênîn, çawa zarokê min dibê, çawa çile çima çileyê Kurdan heye, çile kesî dî her Kurdan çileyê heye. Ewane hemûyî maye. Em çima danê me dikevî em dixîne jêr erdê, çima pirê xwe dibirîn dixîne ber xorê. Tiştekî yani keltûrekî ewande mezin ez bo me mixabin ema ta îro dûrîn lê ke tiştekî zor li kîsê me de çî eger carekî dî awir li zerdeştiyê nedeynewe û tênegehîn çend girîng e ji bo dahatûyê me. Belê gelek spas kaken dazloma jî me xwast îro em li we guhdar bikin li zanîna we û lêkolînên we ilmê we em guhdar bikin li ser olek me yê kevintirîn ya cîhanê ku di jiyana me yê rojane de heye lê mixabin meha jenîne bi gelek rengê xwe. Belê te behs kir li Swêdê parêzgeha zerdeştî di pirtûkên perwerdê de parêzgeha zerdeştî bi wêneyê we di navdersê olê de heye, di wê pirtûkê de heye pirtûka perwerdê ku parêzgeha zerdeştî didinasîn û dînê zerdeştî didinasîn ji kevtîrîn dîn e. Min xwast tejbîra kir, min xwast ez lê zêde bikim. Em tiştekî tiştî bêjim ev yani wek goted ola zerdeştî olekî fermî li Ewropa û li Swêdê re ola zerdeştî Kurdistanî û ez tiştekî dîş hene ez her salî de qutabî de telebeyî masterê min îş hene yani Universitetê cuda cudayê Swêdê re ewaney meseleyê religion history, religion philosophy dikin. Yani her salî em de qutabî werdegirîn alîkarî wan îş dikin. Yani hevkarî me bi Universitetê Swêdî ji gelek baş e. Belê em ê werin ser wan pirsa jî dûre em werin ser cejnan û civak û dîrokê em werin ser cejnên li derûdora sersalê çend rojên dîrokî û cejn hene ku tên dixwazim wê pirsim çend rojên dîrokî hene ku tên pîrozkirin şevayel da ji xwe em ê behs bikin pîrozbahiya Noelê heye ya jerdên Christmas bi İngilîzî sersala miladî heye û sersala Kurdî ku îsabetî 13 meha yekê dike li gor salnemeya Gregorian ez bawerim wek sersalê tê hesbandin. Tu dikarî hinekî ji me re behs bike çima ev pîrozbahî girêdanek van cejnan heye çawa cudabûna wan çi ye koka van pîrozbahiyan ji qasî ku em dizanin kurin yani ji di kurahiya dîrokê de ne gelo reng û wateyê wan guhertîne ya jî hinekî dikaribe cudahiya wan dîroka wan û rengên wan çawa digên hev dikaribe hinekî behs bikin. Heye
ام gelek carat tev li hev dikin em dibên şeva yelda 21 em dibên Noel em dibên sersal yani giş tev li hev bûye hinekî ez bawer dikarîbû tijmenekî zelal bike kakindas باش ام هين بكين از بري تشتكي بيجم يعني ام دبي لف فكرتي بكين اب قوتن دو تشت قالك كاريگري سججني كردي كرديا اك روناهي وتاريكي بله دو صار دو قرم يعني الدنيا صار ما دبي قرم دبيام ملتك دين زردشتي الچايا كردستان پیدا بويا بله الناو ملتك پیدا بويا ك رنجبر بويا يعني كشتكار بويا زراعات كرديا جبروا تراديسيون زردشتي قالك بسروشت كردستان هف قريدايا اف عقل ما يعني ام دبي بزاني لروجه از اگر وگرم روجه 21 سپتامبر از لازم لبيرا دس بيبكم 21 سپتامبر لروجه 21 سپتامبر ججنكي ما هي وكي نوروز بري مزن بويا ام ناوي ججنه مهرجانه يعني جاني مهره جاني ميترايا لف ججنه دا شفو روج قد هذا لو روجدا 21 سبتمبر إيلوني شافو روج قد هاف دريجن لبستو 2 سبتمبر دا 22 إيلوني دا شاف دريشتر دبي زيتر دبي أمتا دينا 21 ديسمبر بله 21 إيلوني تا 21 ديسمبر أري أف مدة تاريكي زيتر دبي تاريكتر دبي حتى 21 ديسمبر 21 ديسمبر دريشترين شوي سالة تاريكترين شوي سالة دريشترين شوي سالة او كجير دي بيجي شفا يلدانه واري أري أبا بله 22 هيفي ديسمبر هدي روناهي پیدا دبتوا بله روناهي زيد دبي ام حتى دقينا نوروزي بله هم دقينا روج ايواري نوروزي روج روناهي وتاريكي جاركي دي وك هفدبن بله لأيكي نوروز را جاركي دي روناهي بسر تاريخي زال دبي وروناهي زيادة دبي حتى ام دقينا چلي هاويني بله يعني چلي هاوين ام همو جرمايا روناهي زيد دبي تا دقينا ل 21 شش ده هاوين دس بيدكا ام چل روش بجميرين دبينا چلي هاويني و لپاش چلي هاوين جاركي دي گرم روش زيد دكا حتى دقينا سبتمبر لسبتمبر وقت هف دبي ديسان تاريكي يعني اف حركة روناهي وتاريكي چار ججنی مزنی کردی چه کردیا؟ که کن دست گو چار ججن و منات گرد وقتی کتن تبحث کر 21 و 21 و 21 و 21 21 دیگه روزی 21 نوروزه 21 آذار 21 همو 21 بله 21 آذار ایک نوروزه یا پاشان ججنی آوانه ججنی چلی هاوینه یا آوان بله پاشان ججن مهرجانه 21 سپتامبر پاشان ججن چلی زفستانیه هم دبیج کرد دبیجه چلا هم پاشان باز دکین یلدا چما دبیجن یلدا بس چلی زفستانیه چلی بازن دبیجن چلی گورا اف شوی زعینیه شوی الدایگبون روناهیه جارکی دی روناهی الدایگ دبیتن دی كواتت چلی هاوین هنا چلی زستان هنا نوروز هنا مهرجان هنا مش بروا ججني ما دبيت النوروز دبيت آوان ججني آوية بخلق آف بهفرادك ججني هاوينية نبي كرشانجي آف هي آوان هي آوان ججني مهرجانة اف ججني بايزية اف وقت ام غير موجود خينا جير عردي تالا نوروز جارك دي بيدا بيتوا چاندنية وججنة چلي زفستاني هي اف ججنة چار ججنة مزني ما بوينة البنية وان دا ججني دي هنا ججنة كيماي دي هي دبيجين ججنة السدا
جژنی سەدە پاشێ جژنی چلێ دێتن ئەویش 50 ڕۆژ بەرێ نەورۆزەیە ئەم ناو 50 ڕۆژ یعنی دەڵێن 100 ڕۆژ بەڵام بەرێ ئەم دەبێت بزانین بەرێ ڕۆژ 12 سعات بووە 24 سعات نەبووە یعنی دەبێتە 50 ڕۆژی ئیرۆ 50 شەو و ڕۆژ ئەو جژنێ سەدە بەرێ نەورۆزەیە ئەو جژنێ کوردی هەمووی مابوون گەلک بڵاو بوون هەتا سەدەی 12 یعنی چرخێ 12 هەتا هاتنێ مەغول هاتنێ مەغول دینێ زەردەشتی لە کوردستان لە ناو بر هاتنێ مەغول نەورۆز خراپ کرد هاتنێ مەغول مهرەجان خراپ کرد هەموو چشتێ ئەف جژنێمە لەسەر دەستێ مەغول خراپ بوون دەنا هەتا سەردەمی عەباسی ئیسلامیش ئەف جژنانە هەموو مابوون و تایبەت لە بەغدادا کە پایتەختی دەوڵەتی عەباسی بوو جژنێ دوو جژنێ مەزنیش باژێڕێ بەغدا نەورۆز و مهرەجان بووە و هەمووش یعنی کتێبی عەرەبی گەلەکن کە ئەف دوو جژنە گەلک مەزن ڕاگیرانە کاکەنداز مرۆڤ دikare bêje roja şeva yelda dibin tesîra Noelê de wenda bû rojhilat nizanim lê li Bakurê Kurdistanê şeva yelda ji yani kêm tê zanîn dihat zanîn internetê û hevdîtinan û ئەم باسی شەوی یەلدا بکەیت بەرێ هەموو تشتێک دەبێ بزانین دابوونەری تێمە دینێمە بەشێکی زۆری ویل سەردەمی ڕۆمانیدا سەدەی ئێکەمی زاینی یعنی 100 ساڵ پاشێ عیسایە دەگاتە ڕۆما دەگاتە ئیتالیا لەوێ ئەف جژنێ مە کە دەبێژن لە سەردەمی میدەکاندا بووە گۆتینە میتراکانە ئەم ئیرۆ دەبێژین مهرەجان یعنی جانێ مەهر ئەف مهر پەرستیە یا میترا پەرستیە دەچێتە دەوڵەتی ڕۆما و لەگەڵ چوونێوی بۆ دەوڵەتی ڕۆما ئەف جژنێ و شەوی زاین و شەوی ئەف ئێستا باسی دەکەم مەسەلەی دارێ کریسمس مەسەلەی ڕەنگێ سۆر و سپی مەسەلەی مێزی کریسمس ئەفنانی کە دەخورێ ئەوانە هەمووی بەرێ ئەوەی دەوڵەتی ڕۆمانی ببێتە کریسیان چووتەتە ئیتالیا پاشان لە 312دا لە 312دا دەوڵەتی ڕۆمی بیزانتە قەرار دەدا دینێکیش بۆ خۆی هەڵبژێری وەک دینێکی فەرمی دینێکی ڕەسمی البینی میترایزم و البینی مەسیحیەت دادەمینێ مەسیحیەت انتخاب دەکەن کە مەسیحیەت انتخاب دەکەن ڕۆما جژنی خۆ ناگۆڕێ تەنێ ناوی میترا دەگۆڕێش بۆ عیسا یعنی عادەتێوی دەستورێوی چشتێوی وەکو خۆ دەمینێ تەنها دەبێتە میلادی عیسا و ئێستا باز دەکەین ئەف جژنە چەوا بووە چونکە کەنیسەی ڕۆژهەڵاتی معنی مەسیحی ڕۆژهەڵات نەک مەسیحی ئۆروپا سەرێ ساڵێ وان یعنی جژنێ لە دایکبوونی عیسایە جەنیوەریدایە دیسەمبەردا نییە ژبەرەوە دوو کەنیسە پەیدا دەبێت کەنیسەی ئۆروپی یا کەنیسەی ڕۆژئاوایی کە لەسەر دەستورێ مەی کەڤن دەمینێ ناگۆڕی دینەی ئەف دەستورێ مەی کەڤن دەهێلتەوە تەنێ ناوی میترا دەبتە ناوێ عیسا ئەمما کەنیسەی شەرقینا کەنیسەی شەرقی لە 6 جەنیوەریدا 6 ئێکدا ڕۆژی کریسمسی وانە ڕۆژی لە دایکبوونێ حەزرەتی عیسایە وەک گوتم شەوی یەلدا جەممە دبێژنەوی شەوێ بە کوردی گوتنەوەی شەوی چلە شەوی زاین یعنی ئەف شەوە دیسان خۆر ڕۆژ لە دایک دەبیتن ڕووناهی ڤەدەگەڕێ ئەف ڕۆژە ئەف مەهر ئەم دبێژین جژنی لە دایکبوونێ مهرێ مهر جەممە ئیرۆ وەکی ناومایە ئەم دبێژین مهرەبان مهرەبانی بەروە ئەف جەژنە بوویتە جژنی مهرەبانی خەڵک ئێک خۆش دەوێ ئاریکاری ئێک دەکا ئەف جژنە مهرەبانیە مهرەبانی لەف جژنەدا گەلک هیم بووە
هاتینە کاڵێ ما پیرێ ما لەو ڕۆژەدا هەموو چوونەتە جەم یعنی جەم کاڵێ خۆ یعنی چوونەتە ماڵێ مەزنێ خۆ مەزنێ خۆ بەێ ئەرێ ئەف لەوێ کۆم بووینە تشتێک هەبوو لە کوردی کەوندا یعنی تا ئەزیش زارۆک بوو مابوو لە گوندێ کوردی دەگوتنەوی کورسی کورسی ئاگرێک بوو لە ژۆرێک دادەنرا لەسەروی لە حافەکی دادەنان هەموو دەچوە ژێروی لنگێ خۆ دەخستەوی ئەف عادەتە 1500 سال لە کوردستان کەڤنە لەو ڕۆژەدا ئەvە دەکرا ئەف کورسی کە دەکرا کاڵ و پیرێوان هەتا ڕۆژ دەبووەوە هەتا ئەف شەوە درێژە هەڤرا برێ دەکردن شعر دەخوندن و چیرۆک دەخوندن چیرۆکێکی مە هەنە هەندێک چیرۆکی دوور درێژ هەنە دەڤێژینەوان شەبسەری یعنی شەب وی بسەر دەبین و عادەت بوویە چیرۆکی ڕۆستەم و زۆراب بوویە چیرۆکە شیری و نەفەرهادمان هەنە لاس و خەزالمان هەنە چیرۆکی حسێنی کورد گەلک باو بوویە ئەف چیرۆکانە هەموو شعر بووینە یعنی بیت بوونە ئەف بیتەش بۆ هەف دەگوتن ستران دەگوتن مۆسیقا لێ دەدان هەتا جارێکی دی ڕۆژ پەیدا دەبووەوە ئەف دەگوتن ڕۆژ دایک بوو ڕۆژ دیسان وەگەڕا لە دەستوری کوردیدا کە زارۆک لە دایک دەبێ چونکە ئەف شەوی یەڵدا جەممە پیرەکەکە مێر نییە شەوی زایینە یعنی تشتێک لە دایک دەبێت تشتیش هەتا لە دایک بێ لە ئاسمان لە دایک دەبێ ئاسمانیش پیرەکە ژنە ئەف ژنە ڕووناهی لەوێ پەیدا دەبێت جارێکی تر ji ber we ئەمیش یعنی çavê me neçûyte xevê dayikê xwe bev jine mayne ta beyanî ta carekî dî ev zaroke il dayik bûye ji ber we ev jineke zarokê wî debî û mirov debê ev jine ta sibey be wî dî arîkarî wî bike qise be wî bike dilê wî xweş ke ta ev zaroke carekî dê ke zarok hatiye li Kurdî de navê wî nenayne sê rojan intîzar dikin چونکە زارۆک gelek mirdiye یعنی ژیانê wan berê wa bûye zarok jiyanê wî hîn bûye paşê sê roj navê zarok nayne ji ber we dibête 22 23 24 îro li Ewropayê ta îro maye li 24 li ser 25 evan tiştekî wayan heye pey delên xwarinê Krîsmasê yani mêzek çê dikin ev kelimey mêz cemme bi Kurdî kevin zerdeştî gotîne meyezd ev meyezde îro bûyte mêz yani dibête mêzê Krîsmasê mêzê xwarinê li ser ev mêze em çi danaye tiştê salê par danaye ke hîşk em xwe hîşk kirdîne û tiştê nû î salî ji dadinê belam li ser ev mêze debî yani bayest lazim e henar hebîtin henar ئەرێ هەنار ji bo me pîroztirîn fîqe ye henar tirş û şîrîn e henarê tirş sor e henarê şîrîn spî ye navê wî henar mîveke bergeyê zistan degirê zistan nikarî xirab bike henar dane wî gelek e yani nav wî gelek e yani zarokê wî gelek e yani bûyte simbolekî gelek mezin ji bo me henar serê wî tacek e wekî xorê ye ev simbolê me ev henare il şîn û il cejnê me de cî wî hene yani destûrê wî hene ciyê serekeyê li ser yani ev dibê li ser mêzê me de hebûye û berê adetî ji bûye ke zarok li dayik bûye henarek dayine babûdakî wî yani henar bûyte simbolê peydabûnê zarokê nû li dayikbûnê yani dibêjin be dibêje bifruktî dihêt bi swîdî çi dibêjin be yani zêdebûn yani simbolê zêdebûnê ye ciştekî dîş heye lev cejney me de kevin ke hatîte nav Krîsmasê îro nav darê Krîsmas e bêjim erê berê min ê dara Krîsmas bipirsiyan ji ber ku
بله سپاس دارێ تمام. کرسمسە ئەف دارە بە کوردی دەبێژنەوی درەختێ سرو يعني ئەف درەختێ سرو درەختێ ئەوی کە لێرە لە ئەوروپا دادەنێن لە کوردستانیش درەختی ئۆلی و سمبۆلێکی ئۆلی مەزنێ کوردانە تا ئیرۆژ کە پیران وەختێ پیرێ مە هەبووینە کە پیر مردیە پیر لەژێر دار سرو دادانە جێ قەبرێوی کردیرە يعني دەبێژن دار سرو ئەف دارە کە زەردەشت معراج دەکات چکە یەکەم پێغەمبەری کە معراجی وی هەیەش بۆ هەفتە بەقەی عاسمانێ زەردەشتە دەبێژن لە چیرۆکێ کوردیدا دەبێژن زەردەشت بخۆ هینایە لە بەهەشت ڕاهینایە ئەف دارە بە زستانێش ڕەنگی وی نەخراب نابێ يعني شینە کەسکە ڕەنگی وی فرێشە ئەف دارە ڕێکە قەت ئەوها نابی یا ئەوها نابی تم و تم ڕێکە يعني دارەکە ڕاستە و دارەکە ڕەنگێوی خراپ نابی ئەف دارە شکلێوی سێگۆشەیە ئەف هزرێ چاک و گوتنێ چاک و کردنێ باشە ئەف هەرسێ شت ئەفجا ئەف فکرێ باش و گوتنێ باش و کردنێ باش پاچان دەچێتە ناو مەسیحیەتیش دەبێتە ئەف سێ پێی دەڵێن سێ کوچکی مەسیحیەت کە ڕۆح القودس و ئەو تشتانە دیسان لەوێشترا وەکی خۆی دەبێنێتەوە وەکی خۆی پەیدا دەبێت تشتێکی دی هەیە لە ئەوروپا دەبێژنەوی ڕۆژی سیازدەی هەیڤێدا سیازدەی دیسەمبەردا لە سوێد وەکی نمونە تشتێک هەیە دەبێژنەوی لوسیا کیژە ئەرێ ئەف دوازدە کیژە دوازدە کەسن کیژ و کوڕەن لەسەرێ وان چرا دادەنێن ئەف جەژنێ مەژدا پاشایە مەزنێمە لەف جەژنانەدا الجەژنێ کوردیدا تاجێکی وی هەبوویە دەگوتنەوی تاجێ خۆرێ يعني تاجێ ڕۆژەیە شکلی وەکی ڕۆژێ بووە لەسەرێ خۆ دەدا يعني ئەویش دیسان هاتیتە لەگەڵ هاتیتە دەوڵەتی ڕۆما و پاشان لە دەوڵەتی ڕۆما کە دەبێتە مەسیحی ئەف کارە دەچێتە ناو دینێ مەسیحی ئیرۆش هەیە ji ber we gelek çişt yani em dizanîn sor rengê sor rengê şadiyê Kurdiyê rengê xor e rengê roj e we spî rengê başî ye rengê çakî ye rengê rûnahî ye ji ber we sor û yani em cejn xweşî şadimanî û rûnahî bi hev têkel kirdiye yani sor û spî bi hev têkel kirdiye hemû cejnê me Kurdî me ev hemû simbol e کەلیمەکی دی هەیە ئەم دەبێت لەسەر وی هەندێکیش بسەکنین ئەوی چلەیە ئەم دەبێژین چلەی زستان چلەی هاوین مردی ئێک کە دەمرێ ئەم چلە هەنە دەبێ چلە هەنە چلە لە ئۆلێمەدا یعنی ترۆپکی چشتێک خاڵێ نقطەی هەلە بلندی چشتێک کە دەبێژی چلەی مردن یعنی لەوێدا غەمێ مە هەرێ نقطەی بلندی خۆیەتی پاشێ چلا هێدی غەم کەم دەبی ئەم دەبێژین شادی چلەی وی هەیە یعنی شادی زێت دەبی هەتا دێتە چلا پاشی چلا هێدی ئەv کەم دەبی دەبێژین زستان چلەی زستان سەرما زێت دەبی هەتا دێتە چلەی خۆ یعنی مەزنترین سەرما پاشێ ئەv هێدی کەم دەبی ئەو بۆیە چلە لە هەموو چشتی مەدا ئەف چلەی مە هەبوویش بەروام دەبێژین چلەی زستان و چلەی هاوین جەژنە یعنی بەێ ببوورە تەگۆ چل و چلە گوتنا هەژمارە هەفت شی دە کوردی دە هەفت خوشک و برا هەفت ڕۆژ و هەفت شەو و هەر تشت هەفت یعنی هەژمارە هەفتا چما ji ew jî ne ji olametê Belê bêguman ev tiştek bêjîn hindek ke em temeşay olê dinyayê dekin hindek ol hene dibêjin roh rewan li leş muhimtir e girîngtir e yani roh muqeddestir e bedenê يعني ئەوی پێی دەبێژن تشتێ ڕۆحی لە تشتێ مادی باشترە تشتێ مادی خراپە تشتێ ڕۆحی باشە
قالك أولي واهنا المنطقي مدى يعني روح مزنة بدن تشتكي خرابة وأولي واهنا دبيجن هذا طريقة صوفيجنا دبيجن روح زندانة لشيدا ودبيجي لرقاي معرفته وروح دكاري خو آزاد كفقري أم ولو نابيجي أم دبيجين باشترين شكل إنسانية إنسان كاملة يعني باشترين شكل أف شكلية كروح بدن ليش بهفرايا يعني تشتي روحي وتشتي روان دروني وتشتي مادي بهفرانا أم دبيجين جيان هنا درون هنا روان هنا أف هرسي تشتي روحي له سيداننا بله شارشتي ماتريالي شنا آقرا آفا آخا هوايا أفيج ماتريال تخصني أف سي زائدا شارب هفرا يعني ماتريالو تشتي روحي بهفرا إنسان بيدا بويا جبروا أم كاملين يعني حافت بهفرا سيو شارك بهفرا دبيت السمبول ورمزي كامل بون تواوي أم تواوي إنسان تواوا جبروا أم كدمرين روحو بدن الهف جدا دبي قيمتي وان كم دبيت أول سرهين إنسان بدني ويد دخيت جير عردي وهري درواو روحي جبقري بلان باشترين شكل با چاکترین شیوه پیروسترین شیوه اف شیوه که تشتی روحی و تشتی بدنی بهفرانه ام تشتی که دیش دبیجین اوا حتی تی بگین ام دبیجین که انسان ارکیوی دروست کردنی بهشت که لسر روی زمین انسان دبی هبیتن حتی بهشت دروست که اما اگر بمرین بهشت چه نبی اگر روح و لش بهفت جدا بنوا ام نکارین جیان لسر روی زمین خوش کن چه ترکین باش ترکین تشتكي ديش هي زردشتي دبيجي أولي دينا بيجن زردشتي دبيجي خدا يا مزدا هيشو روحو بدن داينما هر سيكي دبي أم خزمت بكين أم دبي خزمتي عقلي خوب كين عقليش شوا خزمتي ويدكي دبي بخوني دبي علم ومعرفتها بيتن چونك خواردني عقل معرفتها علما روحي ما شوا خواردني ويتشيا خواردني وي جمع هنرا موسيقايا سترانا شعرا فليما تابلويا رنگا جوانا او همو خوراك وخوارني روحنا بدنش خوارني وي ديانا يعني دبي هم خواردني چاك بخواتن وهم ورزشش بكاته كواتا افسش هرسي مقدسن انساني زردشتي دبي خزمتي هرسي وان بكا جبروا اف مسألة 3+4 ككامل بونا كجمار حفظة دا شتكي قلق مزنة جمع جبروا همو تشتي ما حفظة بله لو ما برسي بله راسته گلک سپاس کاکنداز روزبوین زاروکان چاوا دهاتن پیروز کرن ام بیجن دما بره که ام بیجن دینندن پیدا ببن لکردستانی یاوی روزبوین زاروکا چاوا دهات پیروز کرن تبحثا دران کتن وقتی که دران دخن بنعده دران ناویجن هر دره بالغ بون دما زاروک 12-13 سالی دما جی زاروکتیه ده بمزن ده دعوت و هر تشتی دن چابون نمونه البا هریستیانان یا جی مسیحیان وافتیس هیه بسویدی ده بیجن دوب بره یعنی البا کرده یا جی البا کردستانیان یا الکردستانی چوابو آره الجمع دوب هبويا الدوب مان عمد بيجين ججني ناوليناني يعني نافي من دال تشيدا نافدانيني بله ناودانينا بله هم تشتك هي دبي بزانين انسان اگر داكو بابي وي زردشتي بي كزاروكي وان دبي زاروكي وان زردشتي نيا زردشتي دينك نيا الداكو باب رابع بله زردشتي دينك مروف انتخاب دكا ومروف نكاري عمري بي كم بيتن بيجي ام ازدب مزردشتي بري لجياني مدى عمري بالغ بوني 15 سال بويا
مرۆڤ دەبێ عمرێوی بگاتە 15 ساڵی هەتا بکارێ ببێتە زەردەشتی ئان نەبێتە زەردەشتی تا ئیرۆژ gelek gundê Kurdistanê dibêjî debînê kuro kîjêwan li emrê 15 salî da zewac dikin hîn dikin xêzan çê dikin yani ev 15 saliye adetekî gelek kevnî me ye çunka emrê wî li 15 salî da bûyte balixbûn simbolê balixbûn çi bûye ev piştênê Kurdiyeke dibistin yani ne Kurd ne kîjê me piştênê wan nebûye piştî wan nebestiye heta emrê wî nebûyte 15 sal که bûyte 15 sal emrê piştê wê bestîne û sê girê lê dayne girêya hîşê baş û gotinê baş û kirinê baş girê lê dane erê ev miroveyî ke piştê wî hebûye û girê lê daye em dizanîn ev mirove balix bûye dikarê mêran herê te nêçîrê dikarê erê û dikarê şûş bika û dikarê jinêş bînî Ama mirov ke li dayîk bûye em gotiye tim û tim bilay kemê destûrekî me hebûye sê rojî da destûrekî me hebûye li hev rojî da destûrekî me hebûye li çil rojî da li her sê hale li rojî sê da li rojê hev da û li rojê çile da ji bo ew zaroka sêremonî hebûye ev sêremonî bûye û kiraya Evî kemekî balkêşe lev sêremonî da ke kirane emîş av bikarhênaye av hebûye av yani serê navçewanê mî û başan zarok sê caran bilind dekey navê wî cî wê da dixwînî û elbette dînê me zerdeştî bûye û kitabê me avêsta ye û li avêsta hindek hînê taybetê me hene em xwindiye û çêkirdiye paşan hev dewreş bi dewrê agirdanê da bi dewrê agir da em sûrayne zarok li destê keşîşê da bûye na li destê babûdakê xwe da bûye tiştekî dîş heye degotinewî kirîv e xwe bizanim kirîv îro li hindek ciyê bakur mane ke li Ewropa jî me heye yani ev kirîv nefereke wekî babûdak dibe ji bo ev zarokê nû ke li dayîk bûye girîv bûye ev dibêjin eger babûdakî mir neferekî dî babûdakekî duwemîş hene ke ew ra agedar dibin ew kirîveş li vê cejin da li cejnî dûpe da li cejnî navnanê wî da destnîşan kirayne pîşandirayne ji ber weş dibê bizanîn yani rojê li dayîkbûn li dayîkbûnê mirov û rojê mirdinê mirov yadigarî wî hemû sal li nav Kurdan da kiraye îro em nakên em dibêjin na cejna ew cejnekî Ewropî ye em fikrê me ew naçe ke Ewropa li me wergirtiye çunke li dayîkbûnê mirov diçête ser fikrê zerdeştî neferekî nû hatiye ev nefere arîkarî me dike ke dinyayekî baş li ser rûyê zemîn çêkin neslê me rojbûyîn nedihat pîrozkirin dema min beriya me çawa bû nizanim lê dema me nedihat pîrozkirin yani bi bo Ewropîya jî em li Bakurê Kurdistanê Tirkî bûnin me bixwastin em rojbûna xwe pîroz bikin yarî bi me dikirin henekê xwe dikirin yani çawa me rojbûn çi ye erê tiştekê ku bi demê re di sala di dîrokê de wenda bûyî tiştekî ku di xwezaya baweriya me û kultura me de hebûye tiştekî bêjim heta hîn bikin Rozexan ev gotim dewletê Bîzanta dewletê Roma li 312 da dî olê Mesîhî heldebijêre berte Mesîhî 250 sal berê olê Mesîhî dewletê Roma li ser destûrê me çûye birêva yani ev cejnê cem me mezin bûyne û olê ji ber we li Ewropa da yani gelek çişt mayne îro Ewropî çê dikin cemmeş yani ev baştir cem me parastine Belê kakandaz li ser spartina miriyan ya axê ayîn çawa bûn wê demê beriya ku em hinekî Ewropî bibin ya jî İslamî bibin
بله نا اف دزانی چی لکردستان اف دزانم چوا هندک هندکان لجی جدا تشتی جدا هبوینا يعني الزردشتي دا نابێژێ تدبێ مردی خۆ بشاری یا نەشاری هەندێک جێ هەنا تشتێک وان هەبووە گوتینەوی دەخمە جەیەکی بلند بووە کە مریە مردی بردینە سەر دەخمە داناینە تەیر و توار هاتینە گۆشتیوی خواردینە پاشان ئێسکێوی خستینە ژێر عەردێ ئەف تشتێکی ئۆلی نەبووە ئەف تشتێکی بەرێ زەردەشتیە ما بووە يعني کە زەردەشتی دێ ئەف دمینە ئەمما زەردەشتی دەبێژێت چی ئەگەر تو وەلۆ بکە یا وەلۆ بکە یا مردی خۆ بشاری زەردەشتی دەبێژێت کە ئینسان ڕۆحێوی و لەشێوی هەف جودا بوون ئەف لەشە پاقژ نینە ئیتر پیسن دەبێ ڕۆژی ئێکەم کە دەمرێ تەبیبی بشاری ژبەرەوە ئیرۆ کوردەواریدا مایە یعنی کە مردی دەمری دەبن دەشۆن لە شێوی پاقش دەکەن و دەحەشار دەدەن دەخەنە ژێر عەردێ ئەول زەردەشتیەت هاتیتە ناو ئیسلامی ئەف تشتێکی ئیسلامی نینە ڕۆژی ئێکەم کە مردی دەمری ببەی بشاری ئەول زەردەشتیەت هاتیە زەردەشتیەت دەبێژێ لەشی ئینسان کە مرد ئەف لەشی پیس پاقش نییە نابێ بەر ئاخ بکەوی چکە ئاخ پیرۆزە ژبەرەوە ئەف لەشەتە دەبێ بخەیتە ناو چشتێک ئیرۆ لە ئەوروپا چشتێکی وان هەنە تابوتە چشتە دەخەنە لەش دەخەنە ناوی و دەخەنە ژێر عەردێ یعنی لەشێ مەری ڕاستە و خۆ دیرێکت بەر عەردێ ناکەوی لەشێ مەری ناو سندوقێکی دایە ئەوەیە زەردەشتیەت دەبێژێ زەردەشتی دەبێژێ لاشی مەری دەبێ ئێکسەر کە مرد ببن بیشۆن پاقشکەن بخەنە سندوقێک ئەف سندوقە دەبێ بچێتە ژێر عەردێ ئەف عەردە نابێ بە ئاخێ یعنی لەشێ مردی نابێ بەر ئاخێ بکەوی جێی دلیش هەبووە ئەو جیانەی کە لە ئاسیا نێزیکتر بووینە یعنی لە منتقەی شەرقی ئێران و ڕۆژهەڵاتی ئێران لەوێ مەسەلەی دەخمە گەلک باو بوویە یعنی ئەو هەتا لە هەندێک جێش لە سەردەمی میدیشدا میدەکانیش دەخمەی وان هەبوویە هەندێک جێ هەنا ئەم لە نێزیک دهۆک و ئاکرێش دەخمەی ما هەنە پەیدا بووینە ئیرۆ ئەف دەخمەش دەستورێک بووە دەستورەکانی کە جەممە هەبوویە یعنی مری داناینە لە دەخمە تا گۆشتێوی نەمایە پاشان هەتا گۆشتێوی نەچێتە ژێر عەردێ بەر عەردێ بکەوێ ئێسکەوی هەشاندانە تشتێکی ویش کردینە ئەم جەممە هەبوویە جەم ئیسلام نەبوو ئیسلام و مەسیحی وە نەبوویە ئەم کێلێ قەبر هەبوویە یعنی بەردەک داناینە لەسەروی ناوی نەفەر دەنووسین ئەدەبێژین ئەف نەفەرە ساڵێوی هاتیە تا سەلوی چوویە ئەف هەتا ئەم یادێ ئەف نەفەرە بکەین ئەف هەواڵێکی مەبوویە کادرێکی مەبوویە تێکۆشەرێکی مەبوویە لەسەر عەردێ بوونێوی هەبوویە هەتا یادێمە نەڕوە ناوێوی دمێنین لەسەر بەردی دەنویسین و تەمەنێویش چ ساڵێکی هاتیە و چ ساڵێکی چوویە پاشان ئەف مەسەلەی کێلێ قەبرێ ئیرۆژ لە کوردستان مایە یعنی ئیرۆژ لە کوردستان کە نەفەرێک دەمرێ ناو و ساڵێوی دەنووسن و دادەنێن ئەف دەستورێکی عەرەبی نەبوویە دەستورێکی ئیسلامی نەبوویە ئیسلام یا وڵاتانی ئیسلام لەمە وەرگرتینە مەسەلەن ئێستاش لە منتقەی سعودیە و ئەوانە تنە ئەف کێلێ قەبر و ئەوانە بکار ناهێنن یعنی ئیسلامی حەقیقی کێلێ قەبر و ناونووسین و چشتیوانیە ئەمما ji بۆ مە چونکە هەر ساڵ یادێ مردی خۆی دەکەین هەر ساڵ دەبێژین ئاگرێ نەورۆز دەبێت شەوی پێش نەورۆز ئەم چراکە پێ دەکەین ئاورە نەورۆز پێ دەکەین دەبێژین مردی مە دێن سەردانی مە دەکەن ئەف ئاگر پێ دەکەین تا بزان ئەم ملکیرەینە ئاگرێ نەورۆز ڕێگای کاڵێ مە خۆش دەکا کە بێ سەردان ڕۆحی وام بێ سەردانی مە بکەن و شەوی پێش نەورۆز شەوی پێش عیدێ ئەم عادەت بووە ئەم هەرینە سەر قەبرانێ و یادێ مەریە خۆ بکەین gelekî spas kakandaş bo van agadariyên girîng ez dixwazim em Kurdê diaspora dijîn bi milyona ez dixwazim ji te bipirsim wek hûn jî dizanin nüfusek girîng û mezin ya Kurdan li Ewropa heye û em vê hêza li Ewropa çawa bikar bînin wek nimûne ji bo
راوندك آوا بکن و چوا دکارن کردین لدیاسپورا بهیز بکن چوا برخصتب بکن چوا بکاربن ابگلک جارات بیجن که زمان کردی بپارزن لی بپارزن و پیش تبخن لی بله هری گرینگ کلترا کردی بپارزن کلترا که ایشب مهنه که بحث کر ججن و پیروزباین روز ججنان اموان عادتین کرد و کردستانیان چاوا لناو کردستانیین لدیاسپورای بپارزن خباتک بو پاراستنا کلترا کردی لدیاسپورای چاوا دکارن بمشینن دکارن چاوا خورد بکن ام شیرتیت پیشنیارین تا چنه دەبێت لە پێشە ئەم بزانین کوردی دیاسپۆرا دوو شێوە کاریگەری وان گەلک مەزنە دوو ڕادا دوو جێهەتدا ئێک کاریگەری کوردی دیاسپۆرا لەسەر کوردی ناو کوردستانی گەلک مەزنە یعنی گەلک چشت هەنە ئەم کە لێرە زندی دەکەین مەسەلەن ئیرۆ لە شەوێ یەلدا لە باشوور زندی دەکەن سەرەتایەکی وی لە دیاسپۆرا هەنە فەرهەنگێکی دیوی لە دیاسپۆرا هەنە و کاریگەری ئەف کوردێک دیاسپۆرا لەسەر کوردی ناو کوردستانی گەلک مەزنە ئەف تشتانەی ئەم لێرە زندی دەکەین و ئەف لێرە بەهێز دەکەین و بەقەوەت دەکەین ناو کوردستانیش بەهێز و بەقەوەت دەبێتن کارێکی دیش تشتێکی دیش هەیە کوردی دیاسپۆرا گەلک گرنگە کاریگەری دی کوردی دیاسپۆرا لەسەر ڕەوشی عالەمێ جیهان فکرێوان بەرامبەر بە دۆزێ کوردان بەرامبەر بە حەقێ ما وەک میلەتێ بەرامبەر بە دۆخی سیاسی ما وەک میلەتێ ئەوە هەردووکی گرنگن ji ber we eger Kurdê diaspora bihêz bîtin hem pêşrevî dozê Kurdan kêşa Kurdan ji bo pêşewa siyasî berevpêş here hem Kurdê nav Kurdistanê jî bihêz nebe ama em li diaspora çawa bihêz nebîn li diaspora dibe tiştê me hewbeş hebî tişt hebî em hev girê bidin hev nêzik bika dibe tişt hebê zarokê me hev nêzik bika و هیچ تشتێک نییە وەک te gotit beqet kultur girîng be kulturê me li olê me re hatiye li cejnê me hatiye li cilkê me de hatiye hemû tiştekî îro heta îro ev ke em ke saz degirîn û stranê xwe dibêjîn ev saz û stranê me li olê me de hatiye stranê me stranê olî bûyne stranê heyranê me olî bûyne meqamê me olî bûyne yani tiştekî gelek mezin mîratekî gelek mezin ji bo me ye em dikarîn bi pê destûrê Kurdiyê xwe zewac bikein jinhênan bikein marebirîn bikein dikarîn bi pê destûrê xwe dû pê navê min navnanê zarokê xwe bikein dikarîn li cejnê xwe de em hev kobînewe li batî tenê Newroz bî em dikarîn li çar cejnên mezinê Kurdî de kom bînewe em dikarîn evî dibêjin xwanê mehrecanî yani mêzê xwardin çunke her cejna ev debe gelek tiştekî balkêş e debe bizanin cejnê Kurdî her cejnek etrê wî xwe hebûye yani perfîmê taybetê xwe hebûye mosîqayê taybetê xwe hebûye xwarinê taybetê xwe hebûye ewana hemû tiştin em dikarîn li diaspora zindî bikin û ew ez dilniya me evî li diaspora zindî debîtin کاریگەری ویش لەسەر ناو کوردستان زێر دەبێ کوردەواری دەبێژێ ئەم دەبێ بەردەک هەڵگرین کە بکارین بوەشێنین نابێت تشتێکی سنگین بێ گران بی نکارین فرێدەین بۆیە هەندێک تشت هەنە گەلک ئاسانن یعنی ئەم ئەگەر دەستورێ کەڤنێ خۆ ناونانێ منداڵێ خۆ vەگەڕێنین ئەوە تشتێکی لە هەموو ماڵێکدا دەکارین بکەین ئەم ئەگەر پەیمانێ دەستگیرانی خۆ و پەیمانێ زەواجی خۆ عەقدێ خۆ بە دەستورێ کوردی خۆ بکەین ئەم تشتێکی مەزن vەگەڕاندنە و هەموو کەسێک دەتانی لە ئەوروپا لە دیاسپۆرا ئەوە بکات یعنی تشت هەیە ئەم دکارین بکەین ئەگەر بکەین ئەف کوردی دیاسپۆرا بە هەڤرا نێزیکتر دەبێ و هەڤرا هاریکاریوی بە هەڤرا باشتر دەبێ ئەم دەبێت بزانین گەنجێ کورد خوردێ کورد لاوێ کورد ئەگەر خەمێوان نەخۆین کورد ئیرۆ کەلتورێ خۆ لە دەستدایە تشتێ مە نییە بدەینەوە ئەم ئەگەر کولتور زیندوو نەکەینەوە تشتێ مە نییە بدەینە خورتێ خۆ خورتێ مە کەلتورێ وان دەشتا دەبێتە کەلتورێکی دی و هێدی
ام ججنی خو بله دچین ناو میلتانی دی بله ام ججنی خو وکی اوروپی پیروز دکن ده بحثا 4 جرا 21 کر 21 ماه 12 21 4 ساله هر یک جه او جه 21 یعنی 4 ججنه مهنه ده 4 ساله ده بکیمانی املوان خودی درکبن که دکره یعنی تشتی زحمت نینه دکره بله کاکن دست پرسا داوی بکم دوی بابت ده لسر پاراستنا لسر ججنان و دیروکا ججن کردی و پیروزباهی کردی و اولن کردی تایبت زردشتی تو لسر وی بابت الانورسیته کردستان تو خباتین بر بچاو هنه و مبستا من باشوری کردستانه ولا دزانی چه ام اگر بیجین یعنی اف 12 سالی دواییه تشت هاتی تا گوراتن بله بەڵام ئەم دەبێ ئەوەش بزانین یعنی مەسلەی ئۆل لەناو ڕۆژهەڵاتی ناوەندا تشتێکی مەزنە شەڕی ئۆلیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەندا شەڕی ئایدۆلۆجی تنە شەڕی ئۆلیە کەلتوری ئەف هەر میلەتە خازێ ئۆلێ خۆ زاڵ بکە بسەر ئۆلە میلەتانی تردا و ئەف ڕاستیە هێشتا یعنی ئەس هێشتا جەم کوردی ناف کوردستانی بتەوایی ئەم تێنەگەهشتینە یعنی شەڕێکی ئۆلی مەزن هەیە لە ڕۆژهەڵاتێدا ئەم بەشێکی لەف شەڕە ئۆلیە و ئەم یعنی ئۆلی ماش ئۆلێکی مەزنە کللتورێکی مەزنێ وی هەیە و ئەم دکارین ئاسانی جێ خۆ پەیداکەین لەف شەڕی ئۆلیەدا یعنی ئیرۆ دەبێ بزانن یعنی گەلک خۆشحاڵ دەبم بێژم زەردەشتی لەناو لە بەغدادا هەنا زەردەشتی لە نەجەف هەنا زەردەشتی لە سووریا لە دیمشق پەیدا بووە یعنی زەردەشتی لەناو عەرەبیشدا پەیدا بووە چونکە دینەکە مۆدرنیزمی تێدایە هیومانیزمی تێدایە یعنی ئینسانی مۆدرنی ئیرۆ دکاری تێبگا لۆجیکی وی هەیە دکارێت تێبگا و دکاری پەیوەندی پێوە بکە یعنی ئەس هەیڤەکی دیڤە گەڕێمە کوردستانی لەوێ 12 نەفەری عەرەب هەنا کە دەبنا پیاوێ ئەم فێر دەکەین دەبنا کەسێ ئۆلی زەردەشتی لە عێراقێ یعنی تشتی وەلو پەیدا بووە مەخابن کوردیش دەبێ لەف تشتەدا جێ خۆل دەست نەدا یعنی تێبگا ئەوێت تەهەتە تشتێکی مەزنە میلەتانی کە دەخوازن کە پەیوەندی پێوە بکەن بەێ gelekî spas kakendaz mal ava be ji bo van agahdariye tenê giring û pîroz ji bo xebata te û serkeftin ji xebata were û spas ji bo beşdariya bernama me tiştekî dawî tu bêjî heye an heta ji me hat mixwast ez pirsê Kurd bikim û em li te guhdar bikin ez bixwe dikarim bi saeta li te û zanîna li ser olên Kurdistanê û cejnê Kurdistanê pîrozbahiyên Kurdistanê pirin û gelekin saeta me re dikare guhdar bike مالاڤایە te dikim gelekî spas ji bo gelek spas bo bernameyê te Rozexan her serkeftî bî سپاس ji bo we jî spas ji bo temaşevanan ku me temaşe kir em dîsa em cejnê wenî Kurdistanî temaşevanên menî Kurd û Kurdistanî em cejnê we pîroz dikin hêvîdarim bernama me hinek agahdariyên dîrokî pêşkešî we kir spas ji bo ku me temaşe kir li me guhdar kir malava ava bi em bêjin êvar baş Kurdistan êvar baş